puriyan at pasalamatan ing malugod at mapamakalulong Diyos. Kaniting Santa Misa, pasalamat lapu ding makatuki. Ganakantala ding kalaguran tamong mayango na biye, lalong-lalo na di Dominic Gabriel V. Dizon, Engineer Donato N. Dizon, at Ronald Laksa, pangaditala ding sablang kaladwa, lalong-lalo na mga kailangan king pakalulu ning Ginoo. Walang sumagot sa akin, yung magagamit ito kung wala kang wala naman. Meron dito. Meron dito. Nagkarolingan tayo sa kanila. Detang panana kayo ng karera. So, nalambang. Pagmasosyon tayo po yung misa para king katlunang Domingo ning Adbiento. Ing magmisa tamo po, Ireverendo Padre Mark Anthony Torrecarion. Itulit yung talan, kinumalapit ya, kaniting panahon, ming kayang panyata, bundok patagan la, kulkul tambakan la, sarili isadyaban kaya tanggap la, daratang yang mengabos anak ning Diyos ibubos ting tao mekisawat paneng ikabos ing sablang dewakan pati kasalanan manapin larinan minunang karinan bigising ka o
laban mula, kekang panenayon, yeniyat yunayo, sa iyang pangatao, yeni Lukasya, magbayo na kasaban ka Kristo miras, pakamalan mo sa kalam ng daralan, kalam daralan, kekang kaligtasan. Itulit yeing dalan, ginumalapit ya, kaniting panahon, ni kayong panyata, mundok patagan la, kulkul tanakan la, sarili isadyaban kaya tanggap la, daratang yang mengabus, anak ng Diyos di bubus, king tao pekisawat panegi kabus, king sablang dewakan, pati kasalanan, manaping larinan, minunang karinan. Gigising ka o tao, ginumalapit ya, kaniting panahon, di kayong panyata, sulong sa diyala, palamlaban mula, kekang panenayon, yeniyat yunaya, sa iyang pangatao, yeni Lukasya, magbayo na kasaban ng Kristo miras, pakamalan mo sa kalam ng daralan, kalam daralan, kekang kaligtasan. Kilagyan ng iba ang paninganak, ang paning Espiritu Santo, Amen. inginu manatili ke kayo, At keka ang timuro, maya pagat panapon po ke kayo ngaan, may pagkatpanapan po among. ngani pong Domingo nga iti, pagmasusantaya, ing katlo ng Domingo ning Adviento, ing ausan tamo pong Gaudete Sunday. Matulan tamo, king kakatamong pamanaya, king talapagligtas, uling pagkalob na kekatamo, ing kailangan ing yato at yapin po ing kaligtasan. At si Shantala Pangin din kakatamang kasalanan bang maging karapat dapat ta magmasusi karing banal misteryo. Itamangan po magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, huling mi kasala kong bina, king isip, amano at tapat, at miyaliwang kakulangan. Huli nitay panigapuko kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang Angelampon Santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tato pakalaluan na katamo at kimpangapatawa da rin kasalanan tamo idala na katangan sana king biye alanganga. Amen. Pakaluluan mo kami, Kristo, pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Kristo, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Ginoo, pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Manalangin tamo. O ipaning ginuming Yesu Kristo, aparating tapat karing kakang pangako,
at kapilan man malapit king kang iglesia, ingyato magsayaya kabang panaya na king kapanaligan, ing panyatang ning talapagligtas, at mawiyang lalawe makapawuna, kimpa magbalik na king kawakasan ning panawon. Isadya mo ring puso mi at ipawi ing lungkot, amamantabe king kapanayan mitula, ay pagkalubniting kayang presensya. Uling ginuya, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning propeta Isaiah. Kitmon nako ning Ginong Diyos, king espiritu na. Linanyan nako at tinubod, ban ka ring kalulo, maya pabalita, iatad ko. Ban ulwan lang pusong sugatan, ban ihiyag karing bihag apang kabusda, at ing katimawan karing atsuking sukulan. Tinubod na ako, ban ipasyag, king meras na ing panahon na ing Gino, iligtas na ing balen a pinili na, at pasukwan ding karelang kasalang. Magsayay ya ing Jerusalem, uling ning depat ning Gino. May ngari ya king dalagang makaimalan pangkasal. Pibablas na ning Gino, king tagumpe at kaligtasan. Iligtas no ning Gino, ring taong pinili na, no makananong ding bini, sisibot lat tutubo, at ding sablang bansa, puryande ing Gino. Ing amano ning Gino. Salamat king Diyos. Magsayayin kaladwa ko, king kakong Diyos, ulitan tayo po. Magsayaying kaladwa ko, king kakong Diyos. Ing puso ko, pupuriyan na ing Gino, magsayaying kaladwa ko, uli na ning Diyos sa kakong talapagligtas. Uling ena ko kelingwan, akong maluka ng alipan. Manibat niya ni, aw sanda akong mapalad, ting sablang tao. Magsayaying kaladwa ko, king kakong Diyos. Pauli ning maragul labage, at depatan na kanako, ning mayupayang Diyos, banal ing lagyuna, kalunusan noring makitakot kaya, karing sablang mitukoto king lahi. Magsayaying kaladwa ko, king kakong Diyos. Pepakabsyan na lareng danupan, karing mangayap abage, at pepalakwan na lang alang daralan ding mabandi. Tiparan na, impengako na, karing pipumpunan tamo, at dinatang niya baneng sopan ing Israel abalena. Magsayaying kaladwa ko, king kakong Diyos. Pamamasang ibat, king mumuna ng sulat ng San Pablo, karing tao Tesalonika. Magsaya kayong parati. Manalangin kayong alang patugot. Pasalamatan niyo in sablang mga palyari, uling itiya ing panayan ning Diyos, king pangayagom niyo kang Kristo Jesus. Eyo pipigilan ing espiritu. Eyo lilibakan ing amanong papasyag na ning Diyos. Surian niyo in sablang bage, ating mayap, yang kaya kayong pulutan. Manginlag kayo, king sablang anyo na, ning dewakan. Pabanalan nako sanang lubos ning Diyos, ababya kapayapan kaya kayo. At papanatilian na sanang alang kapintasan, imabilog yung pangatao, espiritu, kaladwa, at katawan,
hangga keng panyatang ning Ginoong Heso Kristo. Tunay ang tapat iminaos kaya kayo, at daptan nala reting bage. Ing amano ning Ginoo. Salamat King Diyos. Ing Espiritu ning Ginoo adyo kanako, uling tiburan ako, manipanaral keing maya pabalita, karing pakakalolo. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Ing Ginoo manatili ke kayo, At keka antemorin. pamamasa king maya pabalita agpanggang San Juan. Ligaya keka o Ginoo. Tinubod na ning Diyos ing metong nga tawo at inlagyo na wan. Di natangyaban mo niya patututungkol king suluban, maniwala la ring sabla. Aliwayi waning sulu, di natangyaban mamye patututungkol king sulu. Itiing patutunang wan kanitang mitubod lang saserdote at levita, ring Hudyo ning Jerusalem, ban ikutang dake ninuwi ka. Pigtapat ng Juan at Ena pepayalyan, nung sinabi ng malino, aliwa ako yung Kristo. Kitnandang pasibayo nung makanyan ninuwi ka, ikay Elias. Pekibat ng Juan, aliwa ako. Kitnanda naman, ikaing propetang panenayan me, aliwa nga nang me kibatuan. Nyasat nga rakeya, ninuwari ika. Sabyan mo ban atin kaming apakibat, karetang mitubod ke kami. Naning asabi mo tungkol king kekang sarili. May kibat yaiwan. Ako, anti mo yung inulanang asayas. Ing siwala nitang kukulayit kin disyerto, itulid yung dalan, adalana ning Ginoo. Ding tawong det, itubod lang ibat karing pariseyo, kitnandaneman iwan. Bakit maminyag ka, aliwa pala kay Kristo o Elias o yung propeta? Maminyag ko king danum, nga nang may kibatuan dapot, busalyo, ating meto nga eyo pa akikilala. Yung daratang kaibat ko at agyang kalag mo, karintali rading kayang sandalyas, eko, karapat dapat. Iti me palyari karin Betanya, king kangat baning Hordan, nung nuya maminyag iwan. Ing mayap ng balita ning kakatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po good afternoon kaya kayungan. This fast approaching season of Christmas, metong mo naman po ing common at dapat ta naman po talagang understanding. It's a season of joy. Ne? At ing daratang kapaskuan, we always associate this joy with many things. Ale? Potang Paskuya masayaya, potang marakal, masagana. Ne? Potang maglapo.
I remember one time, not one time, but when I was still a child, yung anak ko po, patang sa salida kaming pamasko, ne? There's one particular outfit na buri ko po. Ne? Usual, pambabo, and then king lalampu, ne? Jeans siya, pantalon. Ne? Pero iya mo po kabod pantalon. Parati ko sasabihan, 6 packet. You know the reason. Many packets, the more the merrier. Metong adwa at longgangana, may marakal deta, tsaba hindi na lamo. Marakal, mas masanting, mas maging yang Pasko. Ne? And I think this is also true with you. Ne? Kaya mo siguro naman ka na ako. Limbawa, mong tataparafol yapon no, likul das siya Kenny. O sige, mamili kayo, nampilinan nyo. Meto nga picture frame o meto nga sako nga bias. Ay masanting ko, susulod la akong sakin. Pibekot-bekot ye, abiasing pilinan nyo. Ale? Uling mas maragulya balor, mas masaya, no? The more the merrier. Kami mo pumpari, ne? Merrier kami ngayon, ikanakalmimisa. Nandun pululob ko keni. I realize ko, kawalo ko ng beses sabyan nining umilya ko ngayon. Since yesterday, this is my 8th Mass with the same liturgy. Thankfully, misad-sad. At this is my 8th and last Mass for today. Mag-renew po at ang alas 5. That is our understanding of Christmas. Mas marakal, mas masagana, mas maging yang masaya, mas maging yang tunay Pasko. But in our gospel for this Sunday of Joy, Gaudete Sunday, dimdam tayo, ingaliwang pani, bataning saya ng San Juan. It's not the usual marakal, maglapo. He admitted, nanong sinabi na, inamin na, pepayalyana, aliwa ako'y higit, aling pekauna. I am the lesser one. There is someone greater than me who is to come into your life. I am not Elijah. I am not the prophet. I am not the Messiah. Yan yung sasabihan na. He settled for lesser for the sake of Jesus Christ. Which I think it's very rare nowadays. Maging masaya ka para king mas matas ka. Ne, pota, malagad mo. Nung atin malagad mo, ma-promote ya, masaya ka. Nanong milagro na naman ng gewan na. Ikit me, patalakad yan bale, minuling asawa na. Sindikato yakan yan. Potang mamangatlaw, we cannot find joy. Burita mo, mas muna tamo. Mas higit tamo. But St. John draws this kind of joy from a different perspective, a lesser one. Pero ayun na po sasabihan, be complacent in your life, ha? Ayun na naman sasabihan, do not get this gospel wrongly. Ayun na sasabihan kaya katamo, sabi na pala nga pong Mac, we settle for less. Tana, mago, bra. Ne? Kaya ni Tana, mo bral Tana, salo siguro kimbale. Ne? We settle for, no. The message of the gospel is to make the most of what you have. Nanong binyena ng Diyos kang San Juan, perhaps lesser than Christ, ne? He is the precursor, yung migsadyaking dalan, aliwa iyang bida. Pero with that kind of role and mission in his life, ne? He made the most out of it. Peulagahan na, dinina ng kabaldugan, nung nano ing atsu keya, nung naning pigkalob na ng Diyos. Ordinaryo ya, simple ya, it's not the best, and yet, he finds it joyful. Naitamo rin po sana, in this third Sunday of Advent, this is the invitation na ningginu kay katamo. Lawen talareng atsuna kay katamo. Do not wait for the 25th of this month to be joyful. Atin na kang dapat ipagpasalamat at ikatulaking biye. Just look at your life, go back to your experiences. Ne? I always tell the people of Angeles, you are very much, you should be joyful with your life. Bakit po, ne? Ko, Kenny, kaya kayo. Ay ko po taga-Angeles, tao ko Florida Blanca. When I compare our place to yours, at lumuntambling makapag-mall ka. Dagdagan may ngadwan tumbling, makalob kang skwela, karakal. Siyempre, mag-aral kayo, Holy Angel. Ating masakit kang katawan, pilan mo, tsaka king hospital. So, in short, all the needs that we
we have in our life, ne? At keni, kumparahe po ne, eko naman po mamaltaning ke kami. Munta ka king mall, kailangan i-budget me pa mo. Sayanging gas, kalawot, paulo ka, pa-schedule ka pa mo, sayanging biyahe. So we have a lot of things, the mere fact that we are living here. Okay, little exercise, inhale, exhale. O di ba, mangisnawa ka, eka pa, kliyente banda ka rin. Injong ko ang pong pangilinan. The mere fact that you are alive right now, it's already a blessing from God. Na madalas ing biyeta mo, we always look for sana, kung aliwang biye. That is only one life na sana po pagpasalamat mo king Diyos. Karakal at karakalabagi. Nung taladtaran ko la po, tama yaring marakal ka kailangan pagpasalamat king biye, ing obra mo. Minsan, daramdaman ko larang aliwan Among, 10 years na aking obra, yan na naman kanya ng Christmas bonus. May metong yang mabilog aham. Aba, pasalamat ka. Kutnan mo larang housewife, then stay at home moms. Ating pong housewife ken, ating ko pong tinggap Christmas bonus. Ala, nang tinggap yu, pipipian. Migbakasyon larang anak, karakal-kalat, oy tayong tinggap da. Pero din damila migreklamo, alila. Karakal mangarap ng nanong at syuke kang ngeni, make the most out of it, pagpasalamat making Diyos. Pero siguro sabihin nyo ka na ako, Father, at makanya naman ng Diyos, kakuripot na naman, inimuing kailangan ming pagpasalamat kaya. Tutupin po, ganaganat syuke ka, ditak mo, kakarampot mo, pero the joy, the greater joy that we should be anticipating is that comes the Christmas day, kimpangabayit na ning Ginoo, na ano maning grasya nga tsukeka, paragol na yan. Yan po yung panayan tamo. It's only God who can perfect our life. Whatever you do here on earth, you cannot achieve that ultimate happiness. It's only God that can make you happy. Tandaan tamo po ita. Inyasat panayan tayo. Parating bala mo ating kulang. Bakit ating kulang? Kasing mga pno, king kakulangan na ita, king tula mo, king panayan mo, yapin i Kristo. Inyasat, ini pong katlong Domingo, ni king panawuning Adviento, lawen mo na rin pagpasalamat mo king Diyos, be grateful for them, marakal na rin, at panayan me ing panyatang ng Kristo, na anumaning grasang at syukeka, palabunga na, at bina na pang mas maragul akabaldugan. Amen. Bayo po ing pamipasyag ning kasalpantayanan, maganap po ngeni ing induction, lukluk tapa mo po, before the profession of faith, maganap po ngeni ing induction daring media na ning Holy Rosary Parish, Media Ministry. Sisters and brothers, you have worked to bring the light of Christ to our parish. This work now passes to others. We shall now witness the rite of induction of the new officers of the Holy Rosary Parish Media Ministry for the year 2024. I now invite those who have been chosen to serve our community as the new office of the Holy Rosary Parish Media Group to come forward. Coordinator, Brother Glenn Carlo Manalo. Vice Coordinator, Brother Jomari Di Malanta. Secretary, Sister Sandra Patricia Barrera. Treasurer, Brother Renan J. Calara. Group Leader of St. Luke, Sister Chelsea Recaros. Group Leader of St. Isidore, Brother John Christian Esquilio. Group Leader of St. Paul, Sister Marian Santos. Group Leader of St. Veronica, Sister Julian Camille De Luna.
Each of you has been called from the parish community to serve as a member of the executive committee of the Holy Rosary Parish Media Ministry. I ask you to answer the following question truthfully and sincerely. Do you accept the responsibilities of the parish leadership that was placed on you? We do. Will you strive to be more like Christ so that you will be better able to serve His people? We will. May God bless you and sustain you in the work you have taken on for this parish community. Be a beacon of light in the life of the church. Christ is the light of the world. Your task is to walk in the light of Christ and to share it within others. May this candle remind you of your mission to let the light of Christ shine out for all to see. We are grateful for the trust you are placing in us and accept this ministry within our community. We pledge ourselves to serve you with joy, love, and enthusiasm. We will work to help you to build the life of the Christian community in our parish. We will try to be conscious of the needs of all our congregation and to make Christ present for everyone, following His example as one who served. We will ask for your prayerful support, encouragement, and insights as we commit ourselves to serve His community. Brothers and sisters, I now present to you the officers of the Holy Rosary Parish Media Ministry. Let us give them a warm round of applause. Marap kayo karentabo. The rite of blessing of Parish Media Ministry members. Let those who will be included as members of the Parish Media Ministry please come forward. Aguilar Regina Caril, Aguilar Don Tyrone, Balatbat Jovin, Kayanan Irvin, De Castro Adrian, Dison Melissa Joy, Gundran Ira Luis, Ibay Prisca Jane, Lim Michael Brian, Luces Claire Ann, Maglangke Nicole, Malyari Erica May, Malyari Patricia, Marquez Norland, Menor J. Ann Pearl, Pacho Russell John, Tiamson J. Rudolph, Torno Mivar, Yalong Sophia Joanna. Brothers and sisters in the body of Christ, there exists a wonderful variety of ministries which are especially evident when we gather around the altar to worship God. By virtue of our baptism in Christ, some of us are called to serve as ministers of the liturgical assembly. Altar servers assist the priest and deacon. Sacristans prepare and maintain that which is necessary for divine worship. Musicians help raise our spirits in joyful praise, and ushers provide welcome and dignified order for this celebration. Today, we ask God to bless abundantly these parish media ministry members as they continue their liturgical ministry in our parish. Let us pray. God of glory, your beloved Son has shown us that true worship comes from the humble and contrite hearts. Bless our brothers and sisters who have responded to the need of our parish and wish to commit themselves to service as media servants. Grant that their ministry may be fruitful and our worship pleasing in your sight. We ask this through Christ our Lord. Amen. We now ask the candidates for the installation of the Parish Media Ministry to please kneel. O God, you have blessed us with a talent and gifts beyond our deserving.
We come before you now in a joyful response to your blessings, to foster this talent, and to offer their first fruits to you. Fill us with your Holy Spirit and transform all our efforts in the Parish Media Group into a gift pleasing to you. We bear with great responsibility as mission partners of the Holy Rosary Parish. Constantly bless each of us with the grace, inspiration, and energy we need to fulfill our mission and to bear witness to your majesty and love. We ask this in the name of your Son, Jesus Christ. Amen. Most merciful Father, look down upon your servants with mercy and love. We humbly implore your blessings. Generously send your spirit of wisdom, courage, and understanding on your servants. Grant them to worthily fulfill the task entrusted to them, so that in all things you may be glorified. May the good you have begun in them, with them, and through them be sustained and be brought to a successful end through Christ our Lord. Amen. Amen. Brothers and sisters, again, we present to you the members of the Holy Rosary Parish Media Ministry. Palakpakan ho natin sila. Wala tang pa-picture. Marami hong salamat. Congratulations. So sila ho ang ating mga volunteers dito sa ministry, which I think they are the testimony of our gospel message for this Sunday. They bring us their talent in the best way possible so that God can be glorified and magnified through their ministry. Once again, congratulations, Kekayungan. Please all rise. Talagad tamo po. Sasalpantaya ko. King Joseph pang mayupayang tutu, linalang king banwat yato, at kang Jesucristong anak ng bugtong nga ginutamo, pingagliking upayan ng Espiritu Santo, mibait kang Santa Mariang Birhen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king krus, nete at ikutkot, tinipayak king karimete, king katlungaldo sinubli ang mebye, pepaitas sa banwag, makaluklok wananing Diyos, pang mayupayong tutu. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum ka rin mabye ang pong mga mate. Sasalpantaya ko king Espiritu Santo, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding Santo, king pangapatawad na ring kasalanan, king pangasubli ng mieding mete, at king bie alanganga. Amen. Kakaluguran kong kapatad, mitmong ligaya tayang panayan ing talapagligtas at nga tama pong manalangin. Datang nakagino, panaya na kaning yato. Datang nakagino, panaya na kaning yato. Banding kalulu, tanggapan deing maya pabalita, banding pusong bigu, mipasnola, ding pusong may bihag, mitimawala. Ipanalangin ta aking Ginoo. Datang nakagino, panaya na kaning yato. Banding sablang bansa, akit ba munag ning katuliran, ding daranop, kumatmula karing kasalanan, karing maya pabagi at ing balang metong, atuklasan na ing pamangailangan at tula ning pamikaraki. Ipanalangin ta aking Ginoo. Datang nakagino, panaya na kaning yato. Ban maging makabuklat ta aking espiritu, mabiyasa ang kilala, pilatan ning mayap at marok, at manatiling daraptan king matulid at makatuliran. Ipanalangin ta aking Ginoo. Datang nakagino, panaya na kaning yato. Ban din sablang Kristiyano, mi biyebela king sala ning Kristo at patutukeya. Ban apamalas da king Kristo, mabye at tubusal ning kayang balayan. Ipanalangin ta aking Ginoo. Datang nakagino, panaya na kaning yato.
Ban maging metong tang masayang balayan, ama natiling pasalamat king Diyos, para karing mga ragul abage daraptan na kekatamu. Ipanalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. At ngeni adwan tamo ing sarilitang kapagnasan. Ipanalangin taking Ginoo. Datang nakagino, panaya nakaning yato. Ginong Jesus, migit mayap da kasanang akilalat may git pang aluguran, ngenit manggaman kapilan. Amen. Manalangin kayo kapatad, baning kakatamang dawon, matanggap iya, arapanin Diyos, ibang mayupayang tuto. Tanggapan saning Ginoo iting dawon karing gamat mo, king kapuri at ikaligayan ning kayang lagyo, king kakatamoy kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Manalangin tamo, Ginoo, mananasan ang iting ahin ay yampang miking kasalpantayanan at lugod, maging metong yang alang patlo da sakripisyo, king kakandangalan at tuneming Eucharistia at kaligtasan, ipagkalob mo iti kapamilatahan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatili kayo, At keka antemore, iyat na laring pusuyo. makayat nano king Ginoo, Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matuliding pasalamatan da kamparati at numan ka rin o yibpa. Diyos king alanganggat lubos mayupaya,
kapamilatan ng Yesu Kristo ang ginumi. Inyang migpakumbabayang may kisawot kaya kami anting tabo, ti paranay itang binalak mo kani tapang minuna, at biklat ne para kaya kaming dalan pa inturo king kaligtasan. Ngeni, panayan mi, ingaldo po tangi Kristo ang ginumi, magbalik yung pasibayo, kambening kayang ligaya. Kanita, maging kaya kami sanay itang kaligtasan na pengako na, ang eni panenayan miking mitmong kasal pantayanan. Ulinita kambereng sablang kororing anghel karin banwa, daralit ming kekan ligaya layon makiabe, kingalantok ng dang pamamye kapuryan keka, at ngamingan kakanta. Tunay kapin banaloy, ba iking panibataning sablang kabanalan ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa reting ayin king espiritu mo. Baan para kaya kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Yesu Kristo. Bayami dawon ko sa loob yung pamaylansan at kamatayan, kinwane ing tinapet, pepasalamat yakeka. Piraso na't binyanay ka rin kayo ang disipulo at nga na, kuwanan niya itikongan at kananye. Itingin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwane ing kalis, pasibayang pepasalamat keka. Binyanay kalis ka rin kayo ang disipulo at nga na, kuwanan niya iti kongan minum ko kaniti, iting kalis ning kanakundaya, ning bayo talang hanggang tipan na mibu para kekait para karing dakal, para king kapatawaran daring kasalanan, daptan niyo iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan, Ni Kristo lintang niya, at datang niya pa, King Virgen Maria, mi bayid niya. Ni Kristo lintang niya, at datang niya pa, inyang ining gaganakan mi o iba ing kamatay at pamanyubli ng mebian ing anak mo, darawan mi keka iting tinape ning biya at ing kalis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan keka impepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, banso mo yu keka.
mapakumbabaming pagamuwa mo. King kami nga sana misulusulo, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kami anting metong ning Espiritu Santo. Kanakan me o ipa, ang Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yanto. Ban miganap ya king lugod muna, kambening ka kaming Papay Francisco, ning ka kaming Arsobispo Florentino Pasya, ning ka kaming Obispo Emerito, ning sablang pari, lalong-lalo na, tina Father Noli, Father Megat, Father Jasper, at ting sablang diakono. Ganakan wala naman ding kapatid ming pepayinawan at manayang subling miye at ding sablang mayangon na biya, tanggapan mo sana kimaligaya mong arapan. Pakalaluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat maggamit, king biye alanganga, pan kayabe ng Maria, ing Virhenin duning Diyos, San Jose ing kayang mal ay esposo ring wanay apostol at ing sablang santo, tinapad kimaw mong kaburian, king kakabaning panawon. Layon po riyan dakat paligayan, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan at kamben at kaya, o Diyos, ipang mayupayang tatugagom ng Espiritu Santo, kaya king sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Bit mong kapanaligan king ginuta mo mawustangan kaya. Itamongan po. Itami at yuman mo, nisamanye na Diyos. Patawad mo, kaya kami, isa aming keka. Anding pamamatawad ni, kareng ni kasala kaya kami, emo kaya ipay sa waking tukso, ngunit ikabuski maron. Ikabos mo kami, o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon, may baan king kasaupaning kakampakalulo. Parati kayang manatiling ligtas king kasalan, papamingwa king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangapos. Uling ketoyen kayayan, ating kayupayan, ating ligayang hanggaman, O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kong apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayong kapayapan ko, babiya ko kaya kayo. Emo sa babalik din kaya kaming kasalan, nalawan mo yung kasalpantayanan ng kaya kang iglesia at pamayapan, pambilogan nagpangking kaburian mo.
Ikaw mabibiat magari, manggaman kingalanganga. Amen. Ing kapayapaan ng ginumantabes sa kapilanman kaya kayo. At keka antimurin. At ngayon po'y pagkalubtaming kapayapan king metong at metong kapayapan. Cordero ng Diyos ang ilalako, kiring kasalanan niyako. Kaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos ang ilalako, karing kasalanan niyako. Pakaluluwan mo kami. Cordero ng Diyos sa milalako, karing kasalanan niyako. Ibye mo ke kami, ibye mo ke kami kapayapan. Diyoing kordero ning Diyos, nyo'yung milalakoking kasalanan ning yato, mapalad na ring maiyawos, king apuna ning kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap keka, dapat iagkasmeng amano mo, kumayap na ako. Datang nakaginulal bukne ingalo, ingbengi daratang, dalumdum daralan. Datang nakaginulal bukne ingalo, ingbengi daratang, dalumdum daralan.
Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulo, ipagkalubnes sana kaya kami niting Eukaristiya, ing kaya kandibinong kasaupan, ikabos na kami karing kaya kayang kasalanan at isadiya para kingal doning kabaitan, ning kaya kaming talapagligtas sa Ginoo, manggaman kingalanganga. Amen. Lukluk tapo para karemapila na paganaka. Atin tapong second collection at atandanan ko ay kabang panayan kaya po ingka pinaning kaya kaming announcement. And then kadwa po, nung ako rin po magkamali, if my memory serves me right, this second collection is intended for the Family Life Apostolate ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, Episcopal Commission and Family and Life. Dakal pong salamat. And then Restoration Raffle for a Cause, kaya na pong December 31, pwede tapa pong tagal, bang saling ticket, makasap tamo king restoration project. Tamo po, every Sunday atin po magtinda kaya Impacho at ken opisina po, pwede kayo rin pong sali. And then HRP Devotional Calendar, so elevate your gift giving this holiday season. So limited edition po, mig producing Holy Rosary Parish ning devotional calendar. Yan akit yun po king kakatamo pong screen. So wall calendar for only 300 pesos. So elamo po simpleng kalendaryo pero yan at sula po rin malalarawan, imahe ng malalarawan tamo po kaya niking parokya. Atin tamo rin pong desk calendar for only 250 tapong mitatalakad, ne? Then po, talagang pigasakitan da po, ne? Oftentimes naman, if you are producing something like this, it's not just about the material kaya, but the idea behind it. Ne? Yan po ing magpasanting ka rin pinroduce sa calendar. So, pwede kayo pong lumapit ka rin, Greeters and Collectors, tamo po, during the Simbang Gabi, or kani po Kim Paris Pasio to inquire for these calendars, or contact 0965-301-6042. Or pwede kayo po mag-personal visit yung kakatamong opisina. So, limited time, limited stocks mo po. So, sana po maka-avail tamo po. And then, may Tinis Christmas Eve Mass on December 24, 9 p.m. Kaya po Kimpisamban, Maragol. Christmas Day Mass schedules, December 25, Monday po, 5:30 and 7 a.m. Kapampangan, 8:30 and 10 English, 5 p.m. Filipino, and 6:30 English. And then Chapel Masses, 6 a.m. at San Nicolas, 7 a.m. San Vicente, and 9 a.m. at San Pablo Chapel. Alata mo pong opisina, in December 26. Pero atin tampong office hours po on December 25, Christmas Day from 8 a.m. to 12 noon. And atin tamo rin pong fundraising sale at the Pacho as of the moment. Dakal po salamat talagad na po. Ingino manatiliya kaya kayo At kaya ka antemurin. at bendish na kayo ni malugod at mayupayang Diyos kilagyo ng iba ng anak ating Espiritu Santo. Amen. Ingni sa mayarine at omenako king kapayapan. Salamat, King Diyos. Magrasyang aldo po kay kayungan. Ulisan kong minutulak, ulisan kayong masaya, e na po malungkot ulit at nangyayang Ulisan kong minutulak, ulisan kayong masaya, e na po malungkot ulit at nangyayang Asisadya kayo, naratangyan magdalang tulak. Ulisan kong minutulak, ulisan kayong masaya, e na po malungkot ulit at nangyayang Ulisan kong minutulak, ulisan kayong masaya, e na po malungkot
manutuling datangaing Ginoo. Nalig kong masaya sa lamungan yaking bitlong tulak. Kulis akong ipuntulak, kulis kayong masaya, din ako malungkot uling datangaing Ginoo. Kulis akong ipuntulak, kulis kayong masaya, din ako malungkot uling datangaing Ginoo. Datangaing Ginoo. Alani man niya, ibig lang kaya pong meso. So, ikatalibutan.